Evo, možda je malo neobično usred ove prometne zagrebačke gužve vidjeti ovako jedno oklopljeno vozilo. Gospodine Ivkoviću, zbog čega je vozilo ovdje? Pa nije ništa neobično, s obzirom da se nalazimo ispred galerije Zvonimir, gdje je u tijeku izložba ručno izrađena oklopna vozila Hrvatske vojske 1991-1992 i mi smo željeli na taj način, zapravo središnji arhiv je želio na taj način posjetiocima prezentirati zapravo uživo kako su ta vozila izgledala. Vozila su zapravo nastala s početkom Domovinskog rata, s obzirom da smo mi bili u nedostatku svega, sve nam je trebalo i tako da su onda ljudi su se samo organizirali, znači tu su bili, samo organizirali su se i na osnovama od šasija ovih automobila, na kamiona, autobusa, nadograđivali su se oklopi koji su kasnije su izašla ta oklopna vozila. Vi sad upravo u ovo vrijeme pokušavate sakupiti sva ta vozila i da tako kažem zaštititi ih od propadanja. Možda da kažemo, eto, koliki je broj tih vozila napraviti s početaka Domovinskog rata? Pa ja zapravo pravi uvod u sve to nemam. Imamo onoliko koliko sam sakupio. Mi, po moje procjeni, sve skupa je bilo negdje oko 150 do 200 vozila. Nemojte to uzeti kao relevantno. Mi do sada imamo podatke za nekakvi 100 nešto vozila, od toga ima oko 80-ak različitih modela. Što znači da mi nemamo sve podatke i ovom prilikom bi ja apelirao na sve one koji imaju bilo video zapise, bilo nekakve fotozapise ili nekakve priče da nam se jave u središnji arhiv pri Ministarstvu obrane, jer svaki taj materijal bit će koristan za generacije koje dolaze, kao i za nas sami. Gospodine generale, s početka rata, 1991. godine, kada je na Hrvatsku izvršena agresija, hrvatski narod je bio goloruk. Vrlo brzo je odgovor došao. Počeli se proizvoditi oružja, adaptirati, neka od tih oružja, vidimo ovdje, oklopne transportere. Taj fenomen gotovo nema primjera u povijesti ratovanja. Možete li se prisjetiti tog vremena? Zašto? Kako je došlo do toga? Pa eto, mogu se prisjetiti, rekao bih da se sada upravo ovdje nalazimo pred jednim dijelom povijesti Hrvatskog domovinskog rata. Kada su ljudi već vidjeli da će doći i do velikoga rata, a uviđajući da je ta jugoslavenska armija naoružana, kako se kaže, do zuba, počeli su se baviti mišlju da proizvode i ovakva sredstva, teža sredstva, poglavito radi zaštite i radi izvođenja nekih akcija koje bi mogle sa takvim sredstvima se izvoditi. U Zagrebu je odmah nekoliko poduzeća i velikih pristupilo izradi ovih oklopnih transportera i kao što se vidi, evo ovdje imamo 3 komada, a takvih je u Zagrebu izgrađeno gotovo oko 50 komada. Raznih konstrukcija, raznih oblika, ljudi su se zaista dovijali na razne načine. To se radilo u poduzećima po noći, čak potajice. Recimo tu je poznata tvornica autobusa Zagreb, Auto Dubrava, Janko Gredel, Hidroelektra, Končar, Industrogradnja, Zagrebački električni tramvaj, tvornica parnih kotlova, Autoservis Borongaj, Brodarski institut i tako dalje. Radili su se razni transporteri, uglavnom za prijevoz ranjenika, recimo takozvani sanitetski transporteri koji su bili samo namijenjeni uglavnom za prijevoz ranjenika, a građeni su i drugi transporteri naoružani u početku obično nekim pješačkim oružjem, strojnicama i sl. Kasnije su već, kako smo neke stvari zarobljavali, stavljana su i veća sredstva gore, na primjer protuzrakoplovni topovi 20 mm ili protuzrakoplovni mitraljezi 12,7 mm. To je uglavnom bilo. U nekima čak stavljali su se i minobacači i slična sredstva. Evo ovim halama tvornice Torpedo ovdje u Rijeci, već sad daleke 1991. godine proizvodio se poznati oklopnjak Straško, ili kako su ga borci nazvali, Korni. Gospodine Škifiću, molim vas, možete se prisjetiti malo tog vremena?
Da, mogu se prisjetiti, to je bilo vrijeme vrlo murno. Ispred ovih hala bili su ratni brodovi, svi smo strepili od njih šta će oni načiniti. Ali mi smo u ovim halama iza nas ipak proizvodili ili počeli proizvoditi oklopno vozilo koje je poslužilo našoj vojsci u obrani. Nije bilo lijepo, morali smo se i kamuflirati. Sve one radnje koje su na neki način tražile izlazak iz hala, morali smo raditi od 11 do 3 sata u noći, kad je grad bio zamračen, ispitivanja vršiti u ovim ulicama, bez svjetla, vraćati se natrag opet u tami, tako da nije bilo ugodno. Mi smo ocijenili da bi bilo šteta da Torpedo kao jedno od poduzeća koje ima vozilski program u okviru svoga inače programa, istina to su poljoprivredni traktori i rovokopači, u tom trenutku ne iskoristi svoje mogućnosti i pruži borcima koji u ono vrijeme su i sa biciklama i pješke i da ne govori sve kako dolazili do položaja koji su praktički bili pod snajperskom vatrom. Jer Torpedo u ovoj grani, odnosno u ovoj djelatnosti ima već 140 godina iskustva. Tako da u svakom slučaju je nama bilo lakše takav jedan projekt izgurati u samim početcima bez nekog iskustva nego nekom drugom poduzeću koja nema takvo iskustvo. Izgradnja tog prvog oklopnjaka nije trajala više od 25 dana. Znate. To je, recimo, kad se to gleda u svjetskim razmjerima, onda je to presedan. Torpedo je jedna tvornica koja je nakon tog prvoga prototipa počela i serijsku proizvodnju. Koliko je proizvedeno tih oklopnjaka na kraju kod vas? Pa negdje oko 20 komada, ali u vrlo kratkom vremenu da bi iza toga krenula druga proizvodnja. Ovo je vozilo koje mi proizvodimo već 10 godina, utorivač rovokopač snage 70 konjskih snaga i koji inače se koristi u građevinarstvu, cestogradnji i sličnim namjenama. Zaključili smo da bi njih najlakše mogli uklopiti u nekakav vid oklopnog stroja ili oklopnog vozila koji bi najbliži po svojim performansama mogao biti nekakvom, nazovimo, mini tenku. A s druge strane nismo imali na raspolaganju specijalnih pancirnih čelika koji se upotrebljavaju u takve svrhe. Onda smo našli jedan kompromis, tako da smo otišli kod naših susjeda u brodogradilište 3. maj, kod kojih smo našli ploče za brodove koji su nešto bolje kvalitete od običnih čelika kakve se u nekakvoj običnoj strojogradnji upotrebljavaju. I ispitivanjem, jasno direktnim upucavanjem pomoću pušaka, strojnica i tako, došli do zaključka koja debljina materijala će zadovoljiti te zahtjeve. I to smo uspjeli. Mi smo ostvarili da debljina čelika od 12 do 15 mm, zavisno o položaju i napadnom kutu, zadovoljava te uslove. Kao jedna od osjetljivih točaka pojavile su se gume koje su sa zračnicama punjene zrakom i ukoliko neka od njih strada, stroj ne može dalje. Zbog toga smo našli jednu specijalnu masu kojom smo ispunili sve 4 gume, tako da su one postale potpuno neosjetljive ne samo na puščane metke i slično, nego čak i na mine, tako da ako vi i otkinete komad te gume, ostatak je bio dovoljan da vi možete voziti, ostao je kompaktan i mogao je praktički voziti. On je mogao primiti 5 do 6 ljudi, međutim minimalni broj posade je vozač i eventualno komandir, odnosno nišandžija na kupoli koja je imala svoje neko oružje. Prvo vozilo je imalo kompletan odnosno protuzrakoplovni top od 20 mm. Kasnije su vozila u najvećem broju opremena sa manjom zaštitnom kupolom, namijenjenom za tešku strojnicu Browning 12,5 mm. A jedna količina vozila opremljena je i sa bestrzajnim topom od 80 mm. Evo, gospodo, mi se nalazimo u krugu tvornice namještaja Tvin u Virovitici.
To je tvornica koja je među prvima uskočila u realizaciji i u pomoći realizacije pravljenja, stvaranja tog poznatog oklopnjaka Mikeš. Recite, prisjetite se malo tih dana, kako je to bilo? Pa Twin je tvornica koja je dala taj svoj furgon od kojeg smo mi napravili oklopno vozilo koje smo kasnije nazvali Mikeš. U toj realizaciji pomogle su i druge firme, odnosno poduzeća, kao što su Rapid, Virginia, Čazma, Agroservis i naravno Twin kao prvi koji je dao svoje vozilo. Evo, ja mislim da upravo dolazi jedan kamion. Da li je to ovakav kamion sad? Da, to je upravo takav kamion i u takvom kamionu eto još i dan danas se namještaj vozi od kojeg smo mi eto načinili jedno pravo oklopno vozilo. Inicijator je bio gospodin Dečak, on nam je dao prvi povoda za to, a mi smo samo oni koji smo to sproveli u djelo. Ja, gospodin Špoljarić i Mihaličić i jedno veće društvo koje smo to radili. Vidovitičani ima je naziv, stari naziv Mikeš. Kad smo to vozilo napravili, bilo je dvojbe kako ime mu dati. I onda smo mu dali to ime, zbog toga je dobio ime Mikeš. U to vrijeme najveći problemi su bili nabaviti kvalitetan materijal, kojeg nismo u Hrvatskoj praktično imali, nego smo ga na brzinu morali dovesti iz Slovenije, jer su rokovi za izradu toga bili vrlo skučeni, odnosno cijeli taj Mikeš trebalo je napraviti za 10 dana, što smo mi, zahvaljujući ovako vrijednim ljudima, i napravili. Radilo se dan, noć, besprekidno, ljudi su čak i spavali u pogonima, odmarali da mogu što prije nastaviti dalje. Praktično živjelo se 24 sata ovdje. Oklop sa strane je bio od 12 mm, sa zadnje strane i prednje strane oklop je bio od 20 mm pločevine i unutra su bile napravljene pregrade, odnosno komore, ako bi slučajno došlo do nekakvog pogotka, odnosno do pogotka iz protuoklopnih sredstava, da se što manji broj ljudi strada u tom vozilu. Upotrebljavali se materijali koji su se u tom momentu mogli najkvalitetniji naći. To su bili konstrukcioni čelici, do pancirnih čelika se nije moglo u to vrijeme doći. I sad brušenje i kako ga poslikam, kako ga nacrtam, šta metnu. I onda došlo da ja među nama jednom probati istići nekakav oblik Hrvatske, jel, na Hammer papiru, pa ćemo sa špricom i prebojati. Tako smo došli do ideje, ovo je bila proba na ovom panovu što ga vidite ovdje, i tako smo pokušali nekako rukom i nožem isjeći oblik naše države i bacili se u bojanje. Ja sam bio prvi vozač tog Mikeša koji je nažalost na prvoj borbenoj svojoj maršruti bio pogođen. Dobro, nije niko poginuo, malo je bilo ranjenih, šta ja znam. Mi smo tog Mikeša vozili po selima i okolo, po gradu, u neki moral, neku sigurnost. Ne znam, ja kao vozač, ja sam osjećao da me niko ništa ne može. U onom jeku najžešćih borbi za Vinkovce, 1991. godine, vi ste se u ovom poduzeću ovdje graditelj, mislim da se zove, koliko vidim, odvažili da napravite jedan oklopni transporter, tako da kažem. Gospodine Culej, vi ste bili nositelj, da tako kažem, tog projekta. Malo se prisjetite tih dana, kako je to bilo? Pa, gledajte, tijekom ratne 1991. Uslijed sve većih napada na grad Vinkovce, naša jedinica je bila dislocirana na ovom mjestu. Tu smo obitavali za vrijeme najvećih napada. Evo, 300 metara je bila tada neprijateljska vojarna, a koji kilometar dva su četničko uporište Mirkovci. U ono vrijeme bilo nam je jako teško pod neprijateljskom vatrom da se probijemo do grada. Uvijek smo izvlačili slamku ko će sjesti u ladnu nivu i ići u grad po neke potrepštine. Tada sam došao na ideju, pošto sam prije radio u Đuri Đakoviću u pogonima specijalnih vozila u Slavonskom Brodu, došao sam na ideju da napravimo oklopno vozilo sa kojim bi bilo moguće da se krećemo pod neprijateljskom vatrom, mislim, granate i projektili i takve sitnije. Pa, pošto je zapovjednik u ono vrijeme Jurica Tolj bio upoznat sa mojim prijašnjim radom
na tenkovima, dozvolio mi je par dana da uzmem si slobodnih, da probam nešto sklepati, kako je rekao. I najprije smo probali s jednim kamionom koji je bio zastava neka petotonka, malo smo je oklopili sa limom, onda su se momci ustručavali da uđu unutra i da se voze u grad, kaže to je kanta. Tada mi je sinula ideja, vidio sam jedan tam 5000, malo rušenom stanju onako, pa kajem idemo od njega probati nešto sklepati. Skupio sam ekipu od svojih 8 ljudi i potražio sam ove majstore koji su radili prije u toj firmi. I kad smo došli na lice mjesta, vamo tamo, sklepali smo to vozilo koje je u ono vrijeme izgledalo impresivno. Ono je bilo robustno, veliko, čvrsto, ispitivali smo ga na sve vrste projektila. Tako da su momci stekli neku sigurnost u samom vozilu, da se usude s njim uopće voziti. I tako smo, vozilo je građeno 7 dana i 7. dan u noći 14. na 15.8. mi smo dobili zapovjed da imamo pokret za Vukovar. Pa najveći problem bio skupiti materijal za to. Trebalo naći gumu, željezo, lim. Onda smo dobili nešto od firme, ja sam imao prijatelja u graditelju od kojih sam išao za tu gumu, nekad sam radio u graditelju pa sam znao da tamo ima guma 4 cm debeli da bi se taj sendvič napravio. Onda sam ja preko prijatelja nabavio tu gumu i donio tu i to smo onda počeli graditi. To je guma koja zaustavlja metak. Ima jednu vibraciju koja taj metak zadržava za probojima. Svi tvrdi materijali pucaju i prave proboje. Staviš beton, teško. Morali smo stavljati normalnu gumu. Po njegovom prijašnjem radu on ima iskustva s time tenkovima i onda zna kako se radilo nekad taj sendvič. Oklopi i tako je on i rekao da se radi s pomoć gume. Nacrt je bio uzor film Mad Max. Vidjet ćete i po samom vozilu kako je to izgledalo. Ja sam jednostavno uzeo jedan papir, malo olovke, nacrtao jednu skicu, u grubo kako bi to izgledalo. Napisao sam te taktičko-tehničke podatke, šta treba da bude u tom vozilu i mi smo krenuli u izgradnju. To je krojeno na licu mjesta. Prema formi toga kamiona mi smo je tako izgradili. Sada smo dodali gore kupolu, pokretnu kupolu kao i na tenku koja se može okretati. Unutra smo ubacili jedan ručni bacač i njemu je najgore gore bilo. Unutra je bio najtanji lim. Taj koji je bio dotični Ljupko Blažević, on je bio na RPG-u protuoklopni gore. I onda je on, meni je najtanji lim, kako ću, pa rekao pucaj samo, rekao briga te. To je za Srbe bio zakon. Da, jer mi kad smo krenuli s tim vozilom, žene su ljubile to vozilo. U Bogdanovcima, eto, kad smo bili, oni su cvijeće stavljali i ljubili se to, dođe baka jedna i ljubi vozilo. A mi smo onda još veći moral dobili. I sad kad smo krenuli dalje, normalno, imaš s čime, znaš, nismo imali s čim. Šta smo imali? Imali puškice i to, a sad kad smo imali ovo vozilo i kad smo ga malo stavili RPG na njega, mitraljez je bio, onda je bilo još ovi puščani otvora, odmah je bilo drugčije, znaš. I vi i Boban ste odradili ono što je bilo najbitnije u to vrijeme i najbolje možda idemo vidjeti sad Bobana gdje on stoji. Najbolje. Zapovjednik Jurica Tolj. Njemu je uzor bio Jure i Boban i on je rekao mora biti Boban osvetnik. Tako smo stavili. Doprinos brodogradilišta Split i njegovih djelatnika dobro je poznat tijekom Domovinskog rata, a i u izgradnji Hrvatske države. Jedno od tih velikih dijela je to i ovaj oklopni transporter. Gospodine Zrno, ja vas molim da se prisjetite malo tog vremena kad je nastajao ovaj oklopnjak. Točno 12. srpnja 1991. u 13:30 sati na stepenicama ispred naše upravne zgrade u brodogradilištu prva informacija meni kao nositelju i organizatoru toga programa data je ideja o gradnji hrvatskih transportera za potrebe naše hrvatske vojske, odnosno tadašnjega Zbora narodne garde. Sama ideja je potekla od kriznog štaba Brodosplita. Međutim, kad smo ušli u taj problem, vidjeli ipak da će se tu ljudi prevoziti i u akcijama, onda smo
razmišljali napraviti nešto što je ipak korak naprijed u odnosu na već napravljeni tim u tvornici Dugi Rat koji je sa svojom ekipom napravio gospodin Pavlović. Tako da smo ga poboljšali u tehničkim, manevarskim i obrambenim svojstvima. Inače, tehničke karakteristike ovoga našega oklopnjaka, škverskog oklopnjaka, kako ga mi volimo zvati, bile su da može primiti 2+12 ljudi posade sa kompletnim streljivom i ostalim potrebnim materijalom ili 25 ljudi za različite akcije. Onda smo ipak uzeli jedan rashodovani kamion vlasništvo brodogradilišta proizvodnje Skamel i njega smo upotrijebili, ali samo postroj, inače smo mu sve suvišne dijelove skinuli, demontirali i počeli doslovno na koljenima i uživo rezati limove, praviti škice i tako je nastao jedan možda oklop koji je tada se pokazao odnosno pokazao se da je u stvari otporan na sva laka streljačka naoružanja do kalibra 12.7. Karakteristika oklopa su 6 mm lim sa jednu stranu, 8 mm s drugu i između 50 mm mješavine betona, odnosno cementa i specijalnog kvarcnog pijeska radi specifične težine i svega što je tu trebalo. I cilj nam je bio napraviti 15, na kraju smo i napravili 14. On je sa kompletnim ljudstvom i opremom, odnosno gorivom i spreman za vožnju. On je mogao nositi 26 tona pri brzini od 95 km/h. Čini mi se da je upravo jedan od naših transportera bio začetak oklopne postrojbe pri 4. brigadi Zbora Narodne garde, popularnoj Imotskoj i Splitskoj. Gospodine Dediću, evo nalazimo se u vašoj kući ovdje u Sisku. Vi ste i pred rat, Domovinski rat, živjeli u ovoj kući ovdje. Vidjeli smo vašu radionu. Vi ste po profesiji automehaničar, bravar, strojobravar i vozač profesionalac. S početka rata dolazi do tih strujanja sa svih strana, treba oružje naći, treba se odupreti agresiji i vi ulazite u jedan posao, izrade oklopnjaka. Kako je došlo do toga? Pa čujte, to je gotovo nemoguće objasniti ili opisati. Jednostavno nešto je došlo u vas i reklo pokušaj, to se mora, to nam je potrebno. Nije bilo sile koja je to mogla zaustaviti. Želja se rodila i želja se ostvarila. Vjerovatno u nama je došlo do toga što Hrvati su konačno htjeli svoju državu. Htjeli su biti, što bi rekli, svoj na svome. I ta velika želja i ljubav za svojom domovinom, ona je to napravila. Dolaskom kod načelnika policije Đure Brodarca te Milana Bradarića, njihova podrška u svemu tome je bila dovoljna meni da steknem još više hrabrosti i da se uputim gospodinu Anti Bobetku, kojeg sam molio za prostor i ljudstvo da bi se to pokušalo tek napraviti. Prve table lima dobili smo od gospodina Mike Krpačića. On ih je dao na poklon za prvo oklopno vozilo koje smo napravili. To je bio i prvenac svega toga u toj našoj zamisli. Kada smo ga napravili, veselju i radosti nije bilo kraja. Između nas razgovarali smo, pitali smo šta ćemo, kako ćemo, a mora imati neko ime. I sad ljudi, pa kao što sam ja bio začetnik svega toga, htjeli su da nosi moje ime. Tako da je prvi oklopnjak i svi ostali nose ime Tomislav, samo serija 1, 2, 3 i 4. On je napravljen na vozilu marke Mercedes, koji je
sudjelovao u akcijama Pustinjska oluja. Mi smo ih dobili putem donacije. Pločevina ili oklop se sastoji iz dva sloja pločevine, vanjskog i unutarnjeg, a između smo nabijali staklenu vunu. Tako da bismo dobili što bolju otpornost na vatru i prilikom propucavanja gotovo je niti jedno vozilo nije bilo da je bilo propucano posve. U tom vozilu je bio gospodin Đuro Brodarac, Vladimir Milanković, general Božo Budimir. Oni su išli u jednu akciju i još 5 specijalaca sa njim. Išli su u jednu akciju kod Sunje gdje su naišli na neprijateljski bestrzajni top koji je ispalio u njih 2 hica. Oba su pogodila njih, ali nitko u tom vozilu nije stradao. Trojica su dobila oštećenja bubnića, drugi, hvala Bogu, dobro su. 18 vozila je napravljeno u 2,5 mjeseca, od toga 9 točkaša i 9 gusjenčara. Mislim da neću pretjerati ako kažem da smo jedini u državi sa tim brojem vozila i u tom vremenu. Evo tu su i gotovo mala izložba je napravita. Hoćete nam reći malo, eto, koji su sad od oklopnjaka ovdje u ovom krugu, u ovom tvorničku? Mislim da bi trebalo prvo zahvaliti gospodinu Anti Bobetku i gospodinu Vladi Rogošiću koji je osobno se potrudio da se ova 3 primjerka, možem reći jedina još na neki način preživjela, uspjela sačuvati i on ih je sa grupom ljudi dotjerao u ovakvo stanje kako se sada tu trenutno i zatiče. Eto, upravo zahvaljujući njima, tu je jedan od nama najdražih Sherman, gusjenčar koji je ponos svih nas koji smo radili na izradi. Na lijevu stranu vidimo, eto, još su 2 primjerka. Hoćete nam reći koji su to? Tu je točkaš iz serije 1 i gusjenčar iz serije 2. Zovete ga number 1 ovaj? Pa ne znam sad baš za to ime, to su ga vjerojatno dečki koji su ga vozili, tako mu i dali ime. Vi ste jedan od vozača ili prvi vozač ovoga vozila ovdje, jedinice ili number 1, kako ga zovete? Zašto number 1? A to je od legendarnog zapovjednika, tada ostalo nam još gospodina Celjaka, jel? I recite, vi ste ga vozili kada, od koje godine to, kad je to počelo? Nas, on kad je izrađen, bila su još jedan dečko je bio i nas 2 smo radili na tom. Zajedno s gospodinom Dedićom, jel, koji je to izradio, on nam je rekao. A nas 2 smo ga vozili cijelo. A recite, vi ste bili sa njim i u borbenim nekakvim akcijama? A jesmo. Gdje, na kojem, možete reći na kojem dijelu bojišta? A bili smo u Kinjačkoj, jeli, tamo. Bio sam u Topuskom, neposredno pred pad. Viduševac i ovdje ovo naše. I recite, kako se ponašao taj number 1 u vožnji, kakav je on bio za upravljanje? A čujte, a za upravljanje je bilo bolje išta nego ništa, kako se to kaže, ali... Brzina? Brzina je bila jedno 60 km, 70 s ovim oklopom, jel? Služilo je dobro. Evo, gospodo, nakon 5 godina opet ste pokraj Sokola svoga. Na ovoj slici vidim da ima više ljudi. Tko nedostaje od ove ekipe koja je stvarala Sokola? Znate li? Samađa Josip. Samađa Josip. Glavaš. Ivan. Mlađi. Ivica. Kabić, Zdravko. Znači, ipak je puno više ljudi bilo na stvaranju ovog Sokola nego što ste sad ovdje, ne? Samo 4. Četvorca sam fali. Recite mi, gospodine Božičeviću, vi možda najbolje, početak sam, ideja. Ko je dao ideju da se Sokol napravi? Pa ideja se rodila iz jednostavnog razloga što naši dečki tada, odnosno tadašnja garda nije raspolagala baš nikakvim oklopnim sredstvima i bila izložena, stvarno izložena neprijateljskoj vatri
Jednostavno ideja se rodila u mom uredu 1991. godine u Pioniru, da od jednostavno naše kamiona napravimo oklopnjak i na taj način pomognemo stvaranju garde. Kamion je TAM 170 T14K Kiper nosivosti ukupne 14 tona, vrlo snažnog motora koji je olakšan skidanjem pojedinih dijelova. Sanduka tovarnog mi smo stavili dole oklop lagani sendvič betonski i napravili smo ga negdje ukupne težine, po našem proračunu je bio negdje oko 5600 kg. Bili jedan strašan tim koji je za vrlo kratko vrijeme napravio ovo, ja smatram da je to naše najveće životno djelo. U tom vremenu niko ne može platiti onaj dan kad smo mi to po nedjelju popodne, 1.9.1991. godine provezli kroz Požegu, tih novaca nema. To je jedno zadovoljstvo koje se ne zaboravlja cijeli život. A mi smo uspjeli, zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji sa, da kažem, građevinskim dobavljačima građevinskog materijala, doći do lima specijalnoga za boce, plinske boce. To je ovaj lim, vanjski oklop njegov. Koliko je to debljina? Debljina 10 mm. 10 mm ili 1 cm, ili tako. I onda smo probali izvršiti, da tako kažem, sa pištoljem kojeg smo imali pokus, gađati sa običnim metkom i sa ovim. Uspjeli smo zapravo doći do takvog rezultata da obični metak nije mogao ništa, dok je pancirni probijao. Zato smo napravili sendvič gdje je unutra staviti beton i još jedan sloj lima iznutra, limenog oklopa. Jel? Ja sam najstariji od tih dečaka tu. Moja su dva sina bila isto u gardi, u MUP-u, u specijalnim jedinicama. Ja sam smatrao da pravim za svoju djecu to. I ono, čisto je to bilo 8 sati, 10. Bilo je 24 sata neprekidnog rada, varenja. Odmaralo se po sat vremena na deki, neko i na posljednji smo se pružili. Teraj dalje, nema tu. To treba ljudi iskrojiti. Posao, mislim, ogroman. Čisto ono. I onda najveći je bio psihološki kad smo mi to provezli Pleternica, ova sela obišli. To je bilo ljudi, a kakvi to, vi ne možete zamisliti. Zastave pred svakom kućom. Na ovom poljoprivrednom dobru u mehaničkoj toj radionici vaše, ne PPK Kutjevo, u tijeku je upravo su žetve, ali znam da imate puno posla, možda baš zato da se prisjetimo malo ovog vremena od prije 5 godina kada se ovdje u ovoj radioni stvarao jedan oklopnjak isto. Mi smo naučili improvizirati u poljoprivredi. Nekad nemaš dijelova, nemaš koje i onda moraš sam napraviti. Tako je i s tim oklopnjakom. Morali smo sami isprobati čustoću limova i koješta, ali nije nam niko mogao pokazati. Imali smo za vanjsku zaštitu vozila lim 10 mm na bočnoj, lijevoj, desnoj i zadnjoj strani i krovišta, a prednja strana je bila 20 mm. A da bi zaštitili posadu pozadi, mi smo kod tog oklopnog vozila pravili sendvič. Znači, sendvič. Znači, sa vanjske strane smo stavljali lim 10 mm, pa 80 mm betona i sa unutrašnje strane još lim od 8 mm. Tako da nije bilo ni teoretske neke mogućnosti da pješačko neko oružje naškodi posadi koja je bila u tom vozilu. I kako je onda završio ovaj vaš Zenit dio, kako ste vi njega, kome ste ga predali onda? Pa mi smo njega, ja sad govorim po sjećanju, mislim da smo ga 16.9. dovezli u večernjim satima, da smo ga dovezli na trg Svetog Trojstva u Požegi i da smo ga predali tadašnjem kriznom štabu. I on je u vrijeme pada vojarne u Požegi bio na mostu, odnosno kod mosta na Orljavi, za slučaj proboja tadašnje Jugoslavenske narodne armije prema gradu da štiti taj prelaz preko mosta. Jedno od proizvodnih čuda, tako da kažem, brodogradilišta Split je i ovaj oklopni vlak.
u kojem u jednom od vagona upravo sjedimo i razgovaramo. Gospodine Kotarac, vi ste glavni projektant bili toga vlaka. Prisjetite se malo tog vremena, kako je to bilo, otkud ideja, kakva je izvedba bila, koje teškoće? Ideja je došla iz kriznog štaba početkom kolovoza 1991. godine. Doslovno su ljudima iz željeznice naložili da dovedu lokomotivu i 2 vagona kod nas u brodogradilište i kazali su: vagoni, lokomotiva, napravite oklopni vlak. Kakva je to lokomotiva, recite? To je dizel električna lokomotiva serije, mislim, 664 HŽ-a. To je Kennedyjevka, ona poznata. Kennedyjevka, tako je. Pristup je bio takav da smo imali težinu lokomotive i dopušteni usovinski pritisak i to otprilike moglo se oko 30 tona ovog oklopa staviti na lokomotivu. I sad smo sa ovim iz željeznice razgovarali koji su vitalni dijelovi. Znači zaštitili smo kabinu maksimalno i kabinu, motor, recimo spremnih goriva i taj dio, to je bio sendvič od 5 cm betona sa 8 mm lim iznutra i izvana 6 mm. A jedan dio smo išli na 3 cm betona, a još ovaj donji dio podnožja ovih kotači, tu smo samo stavljali lim od 10 mm. Trebali smo napraviti ventilaciju, evo iznad nas, da ljudi se ne poguše. Znamo da ih može pogoditi tromblon izvana, znamo da ih mogu napasti s jedne strane, pa smo napravili otvor u podu vagona kroz koji se može izići na drugu stranu, bez da vas vide. U kupolama je predviđen podsolski puškomitraljez Browning 12-7, koji je u osnovi služio za protuzračnu borbu protiv helikoptera i drugih letjelica. Težina lokomotive je oko 130 tona i na svaki vagon je... Oko malo manje od 40 tona su vagoni svaki. Nosivost je još oko 40 tona. Mi smo se uz Labin vozili brzinom od 60 km/h. Neki koji znaju šta to znači, koliko ide Marijan, sada znaće šta znači ta cifra. Gospodine Žuniću, vi ste bili u probnoj vožnji ovoga vlaka ispred Hrvatskih željeznica, ili tada još nisu bile Hrvatske željeznice, ne znam, ali svakako ste bili na prvoj probnoj vožnji do Perkovića. Kakvi su dojmovi? Kako je to bilo? Pa mi smo uložili jedan veliki trud i entuzijazam u gradnju samog vlaka zajedno sa gospodom iz brodogradilišta i nestrpljivi smo bili da vidimo to, da vidimo kao gotov vlak i da vidimo kako se i ponaša na prugi, ali iako se to čuvalo kao neku tajnu, sve se znalo, znate. I šta je interesantno bilo, najava sama vlaka ide željezničkim linijama i ta najava je toliko prostrojila brzo da mi smo tijekom cijele vožnje do Perkovića imali špalir šta željezničara, šta građana koji su svojim nekim načinom saznali za tu vožnju, ljudi su čekali i to je bio pljesak, to je bila euforija. Mislim, to se donekle može i shvatiti kad se zna kakva su bila vremena i da nije bilo oružja, da smo mi svi u nekom bili grču, da šta prije napravimo, da možemo parirati tom sili vojnom koja je bila evidentna, koja je prijetila. I taj zanos, on je došao kao kod čovjeka koji se bori za opstanak. To je bila jedna borba za opstanak. Ja kad sam vidio ta ozarena lica duž pruge, ja sam rekao ako ovaj oklopnjak nikad ni ne ispali metka, on je već samo na psihološkom planu napravio jedan strašan pomak u srcima, u duši tih naših ljudi koji su to tako pratili i gledali. Evo, gospodo, nalazimo se u oklopnom transporteru, vi ste ga nazvali nosorog. Možemo malo to pojasniti zašto baš nosorog? Pa evo, sam naziv nosorog je došao, rekao bih, iz toga što naša firma ima u amblemu znak nosoroga, a kod konstrukcije vozila zbog određenih
problema sa okretanjem kabine, jednostavno je ispao i nekako sličan tom nosorogu. Osim toga, zamišljen je da preveze iz neke druge linije ili treće linije veći broj ljudi, pa je dosta ogroman, težak je oko 27 tona. Sve to nekako vuklo na nekakav njegov nadimak ili ime nosorog. Rekli ste naša firma, možemo reći zašto je to? Našica je cement, ne? Zašto u takvoj jednoj firmi dođe do ideje da se napravi jedan oklopnjak u to vrijeme? Pa te godine, 1991. je bila izuzetno teška situacija i mislim da svi znate kakva je bila, ne moramo tu puno govoriti. Ono što smo mi mogli napraviti u tom vrlo teškom trenutku je bilo da svako pokuša dati nešto od sebe. Mi smo vidjeli da možemo nešto napraviti, imali smo nekoliko vozila Tatri koje su inače služile za prijevoz sirovine u našem rudokopu. Vrlo brzo smo se odlučili i dobili odobrenje od direktora da uzmemo jedno vozilo i da pokušamo s njim nešto napraviti. Bio je zahtjev onda da se recimo napravi jedan oklopni transporter koji bi služio za patroliranje. Znamo da je puno naših policajaca onda poginulo baš iz toga što su bili u nezaštićenim vozilima. Jednostavno smo uvolili kamion i onda smo odlučili ovako ovo, to se je radilo, pripremalo se drugo. Na takav način je on praktički za 17 dana bio gotov. S obzirom da nismo imali nikakvog iskustva, naravno, onda smo se poslužili probama koje smo izvršili kod nas na rudokopu različitih kombinacija čelika, različitih debljina i sve skupa i odlučili smo se u ovom oklopnjaku u kojem sad sjedimo, smo se odlučili za oklop od 20 mm čelika. Zatim smo još napravili ovdje neke komore da se može zaštititi i napuniti pijeskom. Ko bi mogao reći šta ima od naoružanja? Vidimo ovu kupolu gore, vidimo što ga... Pa bio je puško mitraljez PM53, ova stara. Imali smo, kažem, dosta problema s tim. A prvo da napomenem, ja sam bio pozvan tu od gospode Škore i Cilija kao vozač u rudokopu da kažem sve nedostatke jer imali smo neki problema prilikom izgradnje što se tiče ovog utega nazad, pa zatim auspuh su izveli van, pa bilo je još tu neke sitnica, kažem. Ta kupola se okreće na nekakav ne električni pogon, ali mehanički, na množni pogon. Nevjerovatno, to još sve funkcionira. Da. Hrvatska inače je zemlja vrlo pametnih i radišnih ljudi. Ona nije zemlja koja je negdje na jugu Afrike, ne znam, se sad pokuša stvarati. Ovdje ima izuzetno veliki broj inženjera, tehničara, majstora svih struka. Oni nisu mogli sjediti skrštenih ruku i gledati kako ih neko tuče sad sa nekakvim gvožđem ili oružjem. Mislim da Hrvatska nikad više neće sebi dozvoliti da mora svojim ljudima pružati ovakvu zaštitu. Mi smo dali onom trenutku kad je trebalo i mislim da je dobro da smo znali i mogli nešto napraviti. A sad trebamo raditi svaki svoj posao i pokušati toliko zaraditi da imamo takvu vojsku koja može imati najsuvremenije oružje, vrlo kvalitetno i da joj nikada ne budu trebali ovakvi transporteri. Rekao bih da je to, da su ti transporteri zapravo dio povijesti Hrvatskog domovinskog rata. To je gotovo jedinstven primjer i teško je naći takvih primjera što su sve ljudi činili da se obrane od agresije te takozvane Jugoslavenske narodne armije i tih četnika koji su želili porobiti domovinu na Hrvatsku. U budućnosti nam takvi transporteri posve sigurno neće trebati. Imamo i izgradit ćemo modernu vojsku kakva nam treba, ali u ono vrijeme ovo je dalo jedan polet. To je bila jedna moralna podrška ljudima koji su bili na bojištu i oni su odigrali, rekao bih, vrlo, vrlo značajnu ulogu i čuvajmo ih, neka budu
kao podsjećanje na te teške događaje. Oj Hrvati, oj junaci, svi u vojsku hrvatsku, za slobodu lijepe naše, gazi hordu dušmansku. Ruše nam kuće, ruše oltare, granice nam ruše stare. Srcem kucaj, puškom pucaj, za hrvatski sveti dom. Srcem kucaj,